Evo ovako, ja sam Erima Nadanović, imam 16 godina i želim da sve pozdravim prisutne ovdje, da vam poželim dobro večer. Ja sam napisala jedno pismo koje nosi naziv Oni koji nam kradu djetinjstvo, koje je posvećeno svim političarima od opštine do čitave Bosne i Hercegovine. I ja mislim da ćete ostati malo vremena da me saslušate, jer je malo duže pismo, pa ću ga pročitati. Evo ovako, ja sam samo jedno dijete od 1000 djece koje ste vi, gospodo političari, ukrali djetinjstvo, maštu, sreću i kradete nam sadašnjost, a i budućnost. I budućnost 1000 djece širom Bosne i Hercegovine. Vi ste to uradili vašom pohlepom. Ja sam samo jedno dijete koje je smoglo hrabrosti da dođe ovdje i da sa ovog mjesta kažem ono što me muči. Ne mogu vas nazvati gospodom jer vi to niste. Vi ste umišljeni i svemogući ljudi koji ne vide, ne čuju plač djeci, plač očeva i majki koji ne radi, a koji ste vi vašom pohlepom i gladi za gramom vlasti uništili. Uništili ste sve što je bilo dobro o kojim su i moj otac, djed i amdža pričali. Pričali smo jednoj prelijepoj zemlji punoj svega, a ja vidim samo jedno, neimaštinu, omladnu sa fakultetom i srednjom školom na birovu i to me tjera na razmišljanje napustim ovu zemlju jer u njoj sa vama ne vidim svoju budućnost. Morate promijeniti svoje navike. Dolazeći ovdje nemam skrivenih motiva, ja se borim za svoju budućnost i nije me strah reći istinu u lice. Gubitak moje budućnosti nije kao gubitak na izborima ili gubitak ministarskih fotelja. Ovdje sam da bi govorila o ime djece koja gladuju i čiji plać ostaje neprimjećen sa vaše strane. Boji se disati čak i zrak kojim vi upravljate jer ne znam šta puštate u njega zbog vaše pohlepe. Da li ste se vi brinuli ovim stvarima kada ste bili mojih godina? Sve se ovo događa pred našim, a i vašim očima. Očima koji skupo naplaćujete, očima koji vam služi da izaberete najskuplja vozila, ipak se ponašate kao da je sve moguće. Mislite da imate vremena koliko hoćete da imate sva rješenja. Ja sam samo djevojčica od 16 godina i ne znam rješenje, ali hoću da shvatite da ga nemate ni vi. Vi ne znate kako vratiti prolivene dječje suze, kako vratiti osmijeh djeci na lice. Ovdje u Bosni i Hercegovini vi ste možda predstavnici vaših stranaka, poslovni ljudi, političari, ali u biti vi ste svi očevi, braća, sestre i majke i vi ste nečije dijete. Da li osjećate grižu savjesti kada primite tolike plate i kada svojoj djeci kupujete što požele? Da li se tada upitate kako onima koji traži po kontejnerima komad hljeba da bi odnijeli svom djetu? Ipak znam da smo svi u ovome zajedno da trebamo djelovati kao jedan narod prema jednom cilju. U svojoj ljuti nisam slijepa, a u svome strahu ne bojim se reći vama kako se osjećam. Vi se bojite izgubiti nešto svoga bogatstva. Ako je dijete s ulice koji nema ništa spremno dijeliti sa mnom, zašto vi koji imate sve ste još i pohlepni? Vi odlučujete u kojim ćemo mi svijetu odrasti. Ja vas molim da više ne odlučujete o mojoj sudbini, sudbini djece i omladne širom Bosne i Hercegovine. Jer vi niste sposobni za to, ali pohlepa za vlast je od vas napravila čudovišta. Bravo! Sad sam napisala jedno pismo kada želim da se obratim neformalnoj grupi građana Srebrenik, jer jedinu nadu još vidim u ovoj grupi. Pošto ste vi jedini koji ste ustali digli svoj glas za moj dobrobit vaše djece, želim onoliko koliko mogu da ja i moji vršnjaci vam damo punu podršku i da damo onima podršku koji su nedavno i prošlosti par godina bili stariji od mene, a morali su svojim tijelima da branu i da ginu za one koji su nam oduzeli ljudska prava. Svjedok tome s moje desne strane spomenik u kojem su uklesana imena mladića i djevojaka koji su položili živote da bi nama bilo dobro. Zar taj spomenik nije opomena svima vama, pogotovo onoj gospodi sa stolica? Zato želim da vam zahvalim u moje ime i da se i dalje borite za naša prava i da ne odustajete. I da budete jedinstveni jer samo tako možete doći do cilja.